Na prvi pogled deluje kao igračka na točkovima, ali ovaj mali žuti oldtimer donosi priču o jednom mladom Lozničaninu i njegovoj ljubavi prema automobilima. Nemanja, imaš 24 godine i izgleda jedini bagi u Srbiji. Pa ovaj model da. Školjka je od bube skinuta, skraćena je šasija i stavljen je oklop ovaj. To je kao oklop na automobilu, samo je šasija, druga od te bube stare. Kako registruješ, je li to? Ima se atester. 1.3 je motor od bube Nemice u njemu i originalni motor tu. Sada ga voziš preko leta, kako reaguju prijatelji? Najviše sa strane gdje se pojaviš, gledaju, deca pitaju da ih provozam stalno klinice. A devojke? Pa i devojke nekad. Na šta bolje reaguju, na neke džipove ili na bagije? Pa na bagije. Tvoj posao je vezan za automobile, je li tako? Pa da, radim na tehničkom pregledu tu u Loznici i prvi moj auto je bio ova Fiat Panda Iza, bela. Nju sam kupio sa 17 godina. Platio sam je 50 €, poslije sam ja sređivao i evo možete vidjeti iza, to je ona moj prvi auto. 2015. godine kad je izašao Golf 7 GTD, to mi je bio san. Radio sam, skupljao sam pare, kupovao sam, prodavao sam aute, sređivao i 2020. godine sam kupio tog Golfa GTD-a. Volim džipove od Jimmy, Suzuki-a, Jimmy-a, Samuraja, to volim. Nešto što nema niko to, što je retkost i dosta tih starih automobila što su retki. Pored automobila, Nemanja ima i još jedan hobi. Ultimo dođi ovdje. Sjedi, bravo. Sjedi. Bili smo ove godine na državnom prvenstvu na Talincima. Sa Tonijem smo osvojili državnog prvaka Srbije u eksterijeru. Volim lov, idem u lov i odatle mi ta ljubav prvo od njih zbog lova i svega. I to je štene od Ultima i od jedne ženke iz Guče koju je moj prijatelj meni poklonio, Ilija Bročić. To je štene staro 2,5 mjeseca. Sjedi, mir, bravo. Dobro je.